Tāne matau e nau mai kia piri, nau mai kia tata. Tēnei tia, tēnei te kolonga, tēnei te wānanga. Tēnei te ate ki mi atu e koe, ki ate ki te tia, ki ate ki te kolonga e tāne matau. Tāki nei te pū, tāki nei te wau, tāki nei te aka, tāki nei te tāmora. Mauni wiraro, mauni e wau, mauni arangini e tūnei. E tiroanga i te rākaua, tēnei ei. E tū e tēnei te tēnei te tau e tamāpai tōra kau te tiu Taranaki. E puta mariki, e puta ngā taura ki tawai au te ao māra. E rongo e waka irigia ki runga. Turuturu o uti waka maua kia tina, tina, aungia ui e tai ki e. E whakarangatira rāna i te kaupapa o Te Matatini. Kāti ko te whakahua i ngā ingoa o ngā maunga karaputi nei tēnei rohe, me te whakamana i ngā poropiti, toko maha o rātau, no tēnei rohe tonu. Nere koe te hua o tā mātau, ohi. And one of the special taonga that we have within our rohe o Te Kāhui Maunga nei is our poi. We have Poi Manu and we have Poi Atua. And historically, the poi were used by our iwi, not just our kuia, but also our pāke, our taueke, our kaumātua as well, our elders. Nā tupuna i te rawa me pēheki te wairua o te tangata. Haunga ko te taha kiko ngere te taha wairua no tira, nā koera, nā ko whakariti a tēnei poi pohiri. Tupuna ma te reo, me te whiu o te poi, ka tuku i ngā karere, ngā tūmanakotanga o Te Kāhui Maunga. Ko ngā kōro o roto i te mea ko te ingoa o tēnei matatini, ki tēnei rohe ko Te Kāhui Maunga, ko Taranaki tērā, ko Ruapehu tērā, ko Pārai Kare tū tērā, me ngā manga katoa. Nō rere, o kāro nui, e aha tēti i huarahi hei ni ki te katoa o te ao, koera ko ngā maunga. Nō rere me ki ko ngā maunga o tēnei rohe. Kei te mihi, kei te whakatau, kei te manaaki i Ngā Iwi. Ka kia ko Taranaki ki te raki, ko Taranaki ki te tonga, ko Wanganui, ko Wanganui Ruapehu, ko te pā o Ngā Ariki. I o kia ke kia rātau. Ko rātau ke ngā mea i Tiwiri, te waiata tika, mā rātau. Ara tēnei te haka pohiri, ka pohiri tia ki runga te rangi mārie, me ngā huatanga o tātou poropititanga. Puta noa tō tātou nei rohe o Te Kāhui Maunga. We can see that vision of what we had right back at the beginning till now, and that will lead us into the future when Te Kāhui Maunga needs to come together, wants to come together. We've got, we can and do it really well. And it's just that sometimes we rely on a small number of mātanga to lead us. Well, now we've been able to, I think at the end, the end result is there'll be a body, a massive group of people that can do this for Te Kāhui Maunga. He reo wano te poi kia. Ko tōna piu he reo, ko tōna atāua he reo, ko tōna pāo he reo. Ana, ka ko ia tangata he momo o kāro mo te poi. Engari ko tōku, e arai au i te tangata mau poi, engari ka mau mo te mau rākau, engari ko taku, ko te reo o te poi, te reo e iere nei, ki roto ia au. Mā reira, tātou e ui tai ki rungi te okapono, te tūmana ko tino, i te pai ere te kotaitanga ki wainga, i te ngā tātai o ngā waka, e toru o tino i ngā iwi e waru ki tō tātou nei taueke o tina me ngā wakapono o roto. Koi ako au, me aku o kāro ki te poi. Ko koia katotia te mana, te i, te tapu. O rātau, i te wai a rātau, kaua ka putaina. Mā roto i tēnei poi,
ki te matatini, ki te tini, ki te mano, ka tae mai. He pōiri waka tau i a rata. Ngā mana o te motu o te ao i wao atu o te Kāhui Maunga.